uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika zirahangayitse bitewe n'igitabo Snowden yashyize hanze. uyu Snowden yahoze akora mu butasi bwa leta zunze ubumwe za Amerika buzwi nka CIA na NIS. uyu mugabo nyuma yo kuva muri iki kigo cy'ubutasi yasohoye igitabo cyiswe Permanent Record kirimo amabanga menshi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ese nayahe mabanga ari muri iki gitabo? Iki gitabo yagisohoye nyuma yo kuva muri CIA, kandi uyu mugabo akaba atuye mu Bufaransa. uyu mugabo Snowden yatangaje ko agiye gutanga miliyoni 5 nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika zayimusabye yo kugira ngo afatirwe amakosa yakoze yo gusohora igitabo kirimo amabanga ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ni ibisanzwe kuri leta zunze ubumwe za Amerika, yukoze ibinyuranyije n'amategeko baguca amafaranga winjije muri icyo gitabo. Amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari yinjije mu gitabo, muri icyo gitabo yanditse yanyujije kuri Amazon n'izindi mbuga zose zicuruza ibitabo, n'andi mafaranga yose ashobora kuba yarinjije mu bundi buryo, mu bw'ibiganiro n'ubundi buryo bwose ashobora kuba yarinjijemo amafaranga ayakuye muri iki gitabo. Snowden kandi akaba agiye gufatirwa ibihano bidasanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Abantu benshi batarasoma iki gitabo bibaza ibigikubiyemo. Ese ubutasi bwa Amerika bukora bute? Niba ushaka kureba ibi byose ushobora kudukurikirana kuri YouTube channel yacu yitwa Ilmu Media, niho uzasanga ibiganiro byiza kandi biteguranye ubuhanga. Amazina yanjye nitwa Methode, ninjye ukugezaho icyo ikiganiro cyitwa Ubucurabwenge. Jya kuri YouTube aka kanya ukore subscribe kuri channel yitwa Ilmu Media. Ilmu Media.